Sagudahin nga ron ti surat, ti makasalitaan ni Feli nga napuluan dagiti pastarda. Kunanan dito'y, idi, kalman laeng manong nemi. Idi, kalman laeng manong nemi, tapilpilitan dak dagiti barkadak kay eskwelaak nga uminom. Diyak kumakayat manong nemi taday talaunay tayo unay kanyak ni mama. May sak nga bastarda aday tati kapuna no apay nga lilaksid da ni mama nga anak. Gabuta awan iti nangikasar ken kuana idi masikug uno sikugnak. Ket imay dito'y Lawag City adito'y nga impas nga inak. Nagtrabaho ni mama ket pinadakkelnak. Ket impasagipsep na iti panunot ko nga jak tultuladen kano isuna. Huwain manong, dahi talaunay ting gunam-gunam ni mama. Jak kano tumultulad ken kuana. Oray kano, no jak maituloy ti panagbasak basta sa anak kano nga aganak abalasang, akas ken kuana. Ta, maiturod na kanumat nga laksiden no kas pagkarikan, akas iti pananglaksid da ken kuana. Ngem no maminsan manon nemikat na angaw ti gasat, narabak na gasat. Uhen, tanuan niya ti likliklikak nga mapasamak, ngem isumet ti mapasamak. Addaak idin manong nemi iti third year college, iti mapasamak ti amin. Alala, KJ ka mat Feli. Uminom ka, or maminsan laang. Tsak kayat ko nakalangaro. Padasam lang. Si kalatahang nga uminom. Di nakababayin nung nakamadmadi. KJ ka. Sige man langin. Basit lang Dito ni. Tiramidem. Feli. Gulpim. Gan. Sige. Tagmog mo. Nagdadamo ka nga talaga. Mangisungsungsung ka nga talaga, Judy. Kung nakalangaro din kang nga jak kayat. Ngayon pinilit na. Gagangalaleta ka. Tadamom ti limidok. Ngayon na ipidwam ton. Okay ton. Ngayon jak kayatin. Jak kayat ngulitin. Come on, my friend. Imbagamit tayo maminsan lang. Kung na nga, napimpinas mit lang, no, ipidwam. Kas lang aron detay, makipag-sex. Diadamuhan unay. Dipidwa na kami, imas pa rin. Talami bagbagap. Agbalik ka din kay Jay. Kinam da Rocky, kinitom. Mayat-met ang tinom da. Kakaiso na nga birthday ni Rocky nga nubyok. Ket da kayo met kaniya, Tom, ti special nga guest me. Kiyat yung asawan. Aran tayo timang bartek kada kami kini Tom? Saan da kayo nga barteken? Ngem, uminom kayo, met. Kita oray no, umyan tayo ditoy. Ano ya? Uy, umyan tayo ditoy. Umyan kayo ditoy. Umyan met. Agkasilid kami kini Rocky. Taboyfriend ko nga rod. Agkasilid kay met kini Tom. Tiladtang ipagbagam, Jody. Kasano kung mga kasilid kami kat saan kami mat nga gayan ayat o nagnubyo? Agbabarkata tayo lang Kinoray ko agnubyo kami. Saan to mapasamak ti bagbagam? Okay. Saan? Ang uminom tayo. Amin. Iso nga tao kak manan ti baso ta, ha? Kahit uminom ta manin. Salin, tsakayatin, saman, basit lang. Iso nga uminom tamanen, Feli. Uminom tamanen. Jak na pupuutanen manong neminoan niya digidi simmarunong nga napasamat. Edi impiduak manong nemit iminom sa anak ba't ka nga naguyak. Kadyak ba't na napupuutan manong nga siyak pa yan ti tumaog. Aging nga dyak kung napuutan pa yun anyat napasamat. Kaya di ta makariingak manong nemi nakigtutak. Sa dinutayan ko,
anya ti, ah, lamo-lamo ak. Awang badok. Hala, ah, ken nagsakit ti amin na pasyat ti bagi. Anya ti, ha? Ti adda iti abay ko. Lamo-lamo met. Ni Tom. Diyos ko. Saan nga po na ito ay? Ayop ka, Tom. Rinamas na ayop ka, ayop ka. Ay, Rico, apay. Feli, rinamas na. Sang mundo nita. Anya ka saan? Anya dinaramin mo kanya. Si kakin siyak lang da iti na ito nga silid. Kaya nagpadparat nga lamo-lamo. Kanada, ada nagbalay nga dara. Aba maniknik tinaramid mo kanya. Ngim Feli, awan ti managip ko. Awan. Medyo nga Judith akin nakim ti amin. Kat kasano ako kus pagarikan Diyos ko. Anya na ito yan nga na masama kanya. Manong name grabe nga pasamak. Ang ganawin nga palagip ni mamang kanyak. Nga jak tultulada ni Zona nga naganak abalasan. Idinto ta. Binartek na kami ni Judy kat nagkaida kami kini Tom. Idinto ta ni Tom kat saan ko man nga kayan ayat. Idinto ta. Napalabas 2 bulan, 3 bulan. Jak meten madatngan kat ne. Napang kami manon na minangala. Iti pregnancy tube. Kat positive manon na Positive, Feli. Masikog ka. My God! Kasanon rin, Judy. Kasanon. Kasanon rin, tilaan na ngamin nga inaramin mo. Saan ka agsangin na kasta, my friend? Hindi na kawawagan ti friend. Tas ang aramid ti may sangang gayam, tinaramid mo. Binartek na kami kanit nga nabi. Sa takang pinagkaita ni Tom. Awan di pagdanagan ko, nakmet. Tas yak ti baka mo. Nga mangyasidag ka. Iti mangregreg ti sikog mo. Ah? Saan? Check to aramidan, Judy. Ay ngim isolayang ti pamuspusan, friend. Masapul yung kasarnak ni Tom. Nasihat ano kayat na ka? Ha? Nasihat ano kayat na ka ng ikasar? Ngim kasanunan din na kayat ti mangikasar keng ka. Kasanunan, aber? May nagdakkel a problema. Diyak makakatpangpangan, diyak makaturturog, diyak may pasnegan dagbasa iti problema man. Kanyayat mapaspasamak kang ka, ha, Feli? Mama, kasarsar kita ka. Kaya kasala din akmangag. Lakaan adayo ti turong dagiti matam. At ka di problema, ha? Awan, mama. Oh, no. Napasamak ka din di pagbutbut nga mapasamak, ha? Mama, ada ka din nobyom? Kad ada napasamak yo? Kad masikog ka? Ha? Masikog ka di nga saan nga kayat dahil nga lalaki nga kasar na ka? Kasta ka di? Sumungbot ka. Kadi bagam kanyak tipod no? Saan ka nga gilimad pa kanya? Awan titured ko nga nagpudno kini mama manong Nemi. Nangibati akit di iti surat nga nangilanadak iti pudno kasasaad ko. Diyak nagpudno nga si sasamo isunang insurat ko ng imbati. Kini imbagak manong Nemi nga ti panagsublik. Wen. Imbagak nga ti panagsublik kat kadwaktun ti ama ti sikog ko nga umayag pakawan keng kuana. Ket no pa'y sana kayat ni Tom, ti mangikasar kanyak manong, insang pwet ko ti bagik iti balayda. Ket ni manong nga dani, tinadanon ko, ket iso tinang ibagak, iti takkela problema. Pudno ka diti pagbagam? Manong dani, sana kay may dito'y no, sana pudno ti pagbagak. Masikugak. Kad ni ading mo, nga Tom,
ti ama ti sikog ko. Oh! Ay, saan ka ko magpungto takasta? Saan lahat ng agdakam de nga Tom? Ano man ito yung inaramid na? Oh! Kuya, Dani, saan ka ko magpungto takasta? Ta sino ko ba saan makapungtot? Manipo di dubing kami, aging ganay ta, kahit isulat at mga problema. Ay, manong, sa bali manin nga problema na tinted na. Sangpay na. Ngim, saan kaming agayan ayat? Uno sa aming nga nagayayatan tinapasama. Binartik da kami. Sada kang pinagkaida. Awan di makunang nga relasyon mi. Manong Dani. Diyak ipatpatig, kandinak pati patpatig ni Tom. Ngim masapul ng ikasar na ka. Masapul kuya. Kadtap no Jack, dinaklaksidan ni mama. Isudaytan tinalay nga kabsat ko. Agbati ka dito, Feli. Ket agrin ni shoot kami tinalay nga kabsat ko. Kuya, please. Sama ko mang dangran ni Suna. Sama ko mang dangran ti kabsat mo. Alo ko yung kumalang tiriknana nga umanugot ng kasarnak. Kuya, sama mo dangdangran. Manong Nemi, saan ko nga nangig ti pa nagsalita di gidag kapsat. Ngem, iti pa nagururay ko. Nakaturog ak manong. Naiturog ko iti sopa iti salas. Kaya di makariingak. Ay, nakaturog ak gahim dito yung sopa. Kaya nakamimas ti turog mo. Binambantayan ka, Feli. Thank you, kuya. Si kapigaan ti nang nagpunga na. Wen, sige. Ituloy mo lang di maturog. Saanin, kuya? Nakapagsarita kay kadin ni Tom? Kaya sa dinuten na. Iso ti pinaglutok. Iti pangaldawan tayo. Kuya? Dagkala problema rito yung sangbay ti kapsat ko. Kuya, Dani? Amom ka di? Nga hindi pa lang si bibiyag di kitinagannak ka na kami. Idi ubing kang palaan. Noan niya ti basol ti kapsat ko kat siyak ti mangako ng aking basol. Kahit ko lang saan nga bauten ni Tom. Kasta ka di, kuya? Kahit mga sawon, kuya, kasta ti panangisakit mo keng kuhana? Kasta ti kinapatig na keng ka? Huwen? Oray no basol na. Ngayon siyak ti mangako ng aking basol. Tapos siyak ti ungtan. Uno saktan laing day di papa. Kanda di mama. Kaya nadano di nga bilin kanyak da papa ni mama. Sakbay nga pimusay dati may isang car accident. Maudi nga bilin. Nga, sang kong baybay antikapsat ko. Kad nagkari kang mat kadakwada. Nagkari ak kadakwada. Isungin sakripisyok tibukod ko ngayat. Para laing kan kuhana. At trabaho ak kad masapul nga agadal met ito. Nasken nga graduar. Sa bagay ko, may tuloy na natati panagbasan ng orino agasawa kamton. Tinapateg ket adayam amok ni mama nga ama ti sikug ko. Ken ikasarnak tapno saan aganak abalasang. Ken saan nga mangipaskay ti padak nga bastarda wano bastardo. Tabarstarda ak namin. Ngem ti saludsod. Ipatpatig mo ka di ti kapsat ko. Saan, kuya? Ket patcheck nga ori ni Tom ket dinak ipatpatig. Aday ta ti kapuna. No apay nga saan nakakayat. Saan nakakayat nga ikasar. Ngem kuya kasanok nga ruden. No dinak ikasar ni Tom. Kasanon kuya. Nanek ikasar ni Tom. Nalagip mo kanita ko nakeng kay tay. Idubing kami.
ure basol nitom, akwag nga siyak daking basol. Ah, siyak ti mga kasarken ka. Ah, ah, sikat ti mga kasarkan ni at, kuya. Wen, ipaakem manen kanyak nitom tirumbeng ko mga isot mangkem. Kayat mo? Kayat ko na kuya. Kayat mo? Uwan kuya. Taapay. Apay kayat mo. Gap, gabot ta, gabot tayo patpatignak. Akasmet iti mariknak panang ipatpatigkan ka. Nagpeso ka dito nangag ko kuya. I love you, Feli. Ipatpatig ka man, Danny. Oh, Danny. Feli, kadi kasar ka iti kabitan nga panawin. Ikasar ka. Saan nga po takayat ko nga akmen ti akem kuma ti kapsat ko. Ngem ka po, taipatpatig ka. Manong Nemi, imanugotak siyempre saan ko man nga patpatig nitom ngem ti damo langin panakakitak ken ni Dani manong nainlaba kon ken kuana. Akas met gayon ti panakainlab na kaniya. Wow, manong. Aw matiriri nitom managsaken pagid di awan ti problema na. Inyam amok nga rod manong Nemi ni Dani ken ni Mama ket natulag ti kalaysa aganga adimtengen day ta kalaysa. Nagbali na ka naragsak manong Nemi agsipud ta talagang ipatpategnak ken ipatpateg ko ni Dani. Intuloy ni Tom tinagbasa ket siya kinargak ti anak ko aging gangimpas ngay kon. Ket no kasta manong Nemi nga iwanag ti anak ko mangig ko ti garik-gik na manong Nemi ket maragraksakan na kami. Ti anak ko ni Teddy. Makaoy-oyo ko nga talaga Teddy nga anak. Peli? Si kamad gahim Tom. Nasapa ka man ita nga nagawid manipod di eskwela. Amom, inarantak. Nga, nagawid. Takayat ko nga awang pa ni Manong Dani, dito'y balay. Tapno makasarita ka. Gaputad danasken, nga pagsaritaan ta. Manong Nemi, Jack pulos ni Namnama, nga dagayab dakes sa pangpanggapen ni Tom kanyak, idi paylaeng. Nga mangurore lagayam iti napinta sa gundaway na mga ramid iti madi apanggip na. Kada di bagam kanyak, nga di mo may baga, no da ni manong mo, no anda ti asawak. Mabaling ka nga, sublatak mo nakargaan ni Teddy, ti anak ta. Sige, daytoy. Nga manandamlay nga, oh, ti anak ko. Kaya ingas ko una ya. Agpadpada nga dasiding mi, iti babaen di kiti akin baba nga bibig mi. Oh. Okay. Hindi so kapelaeng anak Tada ibagak ka ni, adda ibagak ka naramidan mi kini mami. Hindi so kapelaeng. Hindi may diso na ti ubing manong Nemi sinangunak. Oy, Tom. No anyaman ti pampanunutem nga aramiden. Di mo laing ni patpatuloy. Balbalagan ka. Feli, kahit ko nga mamuam, ayatan ka matgayam. Ket, rumbeng lang siyak ken sika, tiagdan na nga gasawa.
Kaputa siya ti ama ti anak ta. Saan mo nga mo ti bagbagam, Tom? Abay ka kumamit kinimanong mo. Inakam na lang arudin tirumpeng kumang akmem, kasta pilit araramidem, ulitek feli. Amangan no, di mo nangeg, ti imbaga kitay, damo. Kisikaken siyak tirumpeng, ngagden na, nga agasawa, tas siyak ti ama ti anak mo. Sumateng ka kunak. No di mo kahit nga ipulong ka kinimano mo. Di mo lang inipatpatuloy ti daka sa panggap mo. Ket tapno awan ti rumso nga problema. In kami nagneentisido ni mama. Ketoin, dagayam daka sa pangpagkabum kanya, di panawang kantuyen. Nagyang kami nga di mama. Saan kayo pumano kasta? Saan kayo pumano dito balay? Saan kunton nga makikita? Saan kanto na makita pa? Anak talo, pumano kayo. Baam tadyak ipatpatuloy ti panggap ko nga namitin. Ikari, basta saan mong ipano ti anak ko? Saan ko ma... Ngem nalpasen manong nami ti pangganden ko. So mayat man mo ni tani mo na saan. Imay kami dito balay manong nami kat syempre maragragsakan mat ni mama. Tanagsubliak nga kantuak may manong nami ti apo ko na. Kay ayo na ni Teddy. Kat ko na kanyak tinaminsan. Makaayo ka talaga dito apo ko ka. Nga maguray ka anak. At na madlaw ko iti anak mo. Madlaw nga niya mama. Ni ka di dani ti podno nga amana. Taada ka di bangarot sa mali mama. Numatmatak anapaot. Awa na punos ti makitak nga pagkakaingasan na kini Dani. Nga magkuri ka. Ti siding iti babaen ti akin baba nga si bibig na. Kaslat na nakakit kita ako nito dahita nga siding. Tsak lamalakip. Deta siding ti panggargaryan to kanak iti babae so na mama. Ana? Data nga siding ti panggargaryan nanto kanak iti babae mama. Di mo amot ti bagbagam. Hamo mabalbalik as ti bagbagam. Talaga adilimlimad mo kanya. Hindi mo awan. Kahit mga asawa nagblay nga playboy tapukok. Asa nga mamalintay ta. Malagip ko. Malagip ko sa sino tinakakit kita at data siding. Teka pa sa tindani. Uy, ni Tom. Iso ti kang ingas ni Teddy. Kasla iso ti pudno nga aba ni Teddy. Kaslalaeng. Ngem ti pudno nga ama ni Teddy kat syempre ni Danny. Mama, saan kami nagbabiyag? Imay kam na si Marongkar. Inkamin. Ngem nagbalin nga problema manong nemi na ita. Makadlaw gayam ni mama. Madlaw matidahan ni manong nemi nga sila da problema. Da problema. Awan ti problema mi nga ginandani hani. Isong awan ti pagdanagam ka na kami. Injak to pulos agbabawi. Ti pa nang ipatig ko ken ka. Ti pa nakiasawa ken ka. Katsika. Kumusta kami? Siya, kawan ti problema kiti trabaho. Ngem niya, diya kapsat ko. Agparparik na kaniyak nga isumanin ti baka aramin ti dakila problema. Ano niya? Amo di sakbay nga dimteng ka? Ngayon niya mo nga masigug ka? Nagparik naman ang kanya. Kasta ka di. Agparik na kanyak na dadumteng nga problema. Kita niya na dagat problema. Ada ka di madi nga raramidin ni Tom? Ada ka numangin pangtaking kwa na. Gapoy ti babae.
may isarasarak iso na gapot ti babae. Kaslit pa na kay sarasarak na kanya. Imbag taada ka nga ng kasar kanya. Gapoy ti babae. Iso ang damang ipangpangtay ti biyag na kasta. Inagaw na kano ti nubya ti lalaki nga mga ipangpangtaking kuana. Hanya? Imbaga na king kadeda. Imbaga na. Maano nga di mga ipangpangtakan niya. Kunaan na. Hanyang rason. Diya kano nubya na itang lalaki nga mga ipangpangtaking kuana. Inagaw na kano. Diyos ko. Kahit mo sawan? Aggaagaw ni Tommy, tinubya at kinubya? Aging kama nung nemi nakigtut kami. Takilaat nga naloktan ti ridaw ti balay. Ken nairikup, naipabal na. Nagulpa nga naglukat ti ridaw sa naibalbag, nga nairikup. Bag ko na na. Tom, nitom nga peso. Nitom ti biglang dimteng. Ken, daradaran ni Tom. Diyos ko, Tom, at napasama ka. Abi nga daradara ka. Tulungan na, manong. Pag-asip. Yaman niya kami tinapasamak. Ket, awa matisugat mo. Yamabi nga, akin dara di gitar at naterwatem. Dara ni Rocky. Nakiktutak ni Rocky. Ni Rocky nga nobyo ni Judy. Ti dati nga nobyo na. Peli, kaya't mga sawan. Ni Judy tinagaw mo. Ni Judy nobyan ni Rocky. Uy, tinagaw mo ni Judy? Isugay pang pangtana ka ni Rocky. Sinalik ni baklang tibiyag ko, Eli. Manong Dani, tanodyak inaramid deta, siyak ko tinapapatay na. Anya man hindi ito nga inaramid mo, Tom. Anya man hindi ito nga inaramid mo, saan ka natangagnak na kam? Naging gamangig mi manong name ti Serena, tilugan digiti pulis. Digiti pulis. Manong Dani, jak kayat ti may balon, jak kayat mentak. Tsak ayat nga sana ka makapagreduarin sa pang-aasim. Manong at pa rin to mga kinisanguanam. Kanarakupek ni kinisakam. Inarakop mo nga peso ni kinisagak. Adantan di kini pulis, manong. Manong, tsak ayat ti may balod. Ibagam ka na kini pulis nga sikat na kriminal. Anya! Siyak manin ti mga ako, ti basol mo! Saan, Dani? Sa mga kwan ti basol, ti kabsat mo. Sa ngarumbing nga siya ti mabalod. Pangaasim, manong, Dani. Sika ko man ti maibalod kat siyak ti mangituloy ti panagbaling ko nga ama ni Teddy. Ti mangbantay kadagiti agina. Ikarik saan ko ida nga baybayan. Jesus ko, ito yung inaramid mo. Tom, yan. Siyak na dang gamit na ito akong tao, Dani. Sikat ipatpatag ko, saan nga rumpeg nga mapukaw ka. Saan ko mga agnanayon nga sikat mga ko ti basol ti kabsat mo, pang-aasim. Manong Nemi, ni Dani nga mismo tinangisuko ti kabsat na kadagiti pulis. Itilikodan ti panagsangsangit kan panagpakpakaasin ni Tom, ang ani kumadani ti mangako itinagbasulan na. Ngem dinan pinatgan. Sobra na, tama na kunana. Isong iti agdama manong Nemi kat si babalod ni Tom. Katintultuloy mi kini Dani, tinagden na nga siraragsak akaduami ni Teddy nga anak mi. Ken, duwapay, tinagbalin nga anak mi. Huwan manong, si babalod ni Tom, tarumbing launay, nga karo na, ti panang patay na kini Rocky. Nga nubyo, tinagaw na nga nubya na. Kitang kadlang naman, nagpasamag. Kahit gana, nga may karo na siguro,
ket makaruwar tumetlaeng. Manong nami tultuloy ti asawa ti nagtrabaho, intuloy ko met nga nasikaso, ti akam ko ti pagrebengag akas asawa, ken pagrebengag kadagiti talungan nakmi. Awanen ta sa pulet, iti kinaragsak mi manong, agsipud ta sana kababawi nga ni Dani iso iti nang kasar kanyat kaput ta kami tagpimpin natin. No paisan nga pudno nga putot ti inaon nga anak mi ngem aw matisap sa bali taputot met ti kapsat na. Dahito nga rod manong name iti pagkasalita ket thank you iti anos mo nga nangipasa ket thank you mat kadagiti nagdengeg ken nagbuya sabi ko mat at damat na ibating kadal ken liwliwa pagsarmingan ti biag. Te kunadan nga amin na pasamak kada pagpatinggan. No nagbalin man nga na siya at nga kapsat ni Dani akwan na dagiti basol ti kapsat na. Ang saan ba't na nga kasyakan kanayon. At pagpatinggan ti amin. Tuoy nga tagyaman nga pagayam mo, Feli.